Talo falava, o tātou talafou o le nei tae au. Dalata mua, o tu ina mai nei se wala ulia whapitoa, mai le pala mio New Zealand, o tu isi nave maulu mo to tua Christopher Luxon, i le ko vana whatupe tu tonu Samoa, le Central Bank, le fionga ia mai ia atalina e ma ainu u e nari. Ina ia awai e se tase polokalame whapitoa, ale malo New Zealand, wa whaingoa ina Prime Minister Fellowship, lua afe lua sun maleono. O le whidiwhidingo suyo le nei polokalame, e whaia lawa le pale mio New Zealand, ma le minista o le vai whafone malo New Zealand, ina ia amana ia ai malo ia le sawad ko wana whatupe tu tonu Samoa, i le i tūtau tupe. I lalo le Prime Minister Fellowship Program New Zealand, o ila tau umai whidiwhidia, o le aveama malo whaalolongian malo New Zealand, o le nei polokalame, e au fiai le whiro inga ma le pale mio New Zealand, ina ia whaamalo sia i pēr ma whanwhana maftangan malo New Zealand, ma tunu o leo mo whidiwhidia. O le porokalami whapitole nei le pale mio malo New Zealand, na amata omi e tonu Samoa, i le tausanga e lua whe mo le lima, o se vaenga whaamalo sia i pēr whainga wo ma whanwhana Samoa ma New Zealand, le Treaty of Friendship. Wa mai ana tuina mai le wala udia ko vana whatupe tu tonu Samoa, ai o lo ta lier whaamautua nisu vaenga ma ta penanga mo taimi, e whetauile le mod ko vana. Nisi o tala. O se tala fia mo le aonga le loto ta mawhai, le ana panga tia le matanga o le nei tausanga, i le ai martuai o na mau o se tupe e totongi i whai aonga ma whaawawai le aonga. Ina ua folosia le tala o tupe mar tausanga, lua afe lua sifun mo le ono, i le lua afe lua sifun mo le fitu, i le fono le palamene, i le so lua na te anei. O lo manino mai lia talo le tupe mai lalo na matanga luenga wa onga manga nuu. E sidia se lau tolu se fulu 5 milion na tala. Ua vaiva ina mo nga luenga wha atino na matanga luenga. O lea onga la vai a le loto ta mawhai. E se lau wafe tala. O lea onga fia malam lama. E se lau wafe tala foi. E peona sila fia. Ua toi wha wawai nei lea onga le loto ta mawhai. Ina ua watu talua ina maa lole se leni. E toi wha wawai. Whaatasi ma se tasi fo o se leni, na tau a watu iai, e se tasi fono whawai me whaleata, e se fulu afe tā la. O le Universite a Wawa Samoa, watu ina atu iai si lia e se fulu mali 5 miliona tā la. E tasi tasi mali 5 miliona tā la, u whaanganga mo scholarship ya whaia onga. O le pūlengo whai longa matu spasi tau waloa Samoa, e 4 miliona wha se lau fitu sumari wha afe, 5 se lau mali lua tā la. E se fulu male 8 miliona ta la mo fiso soani an malo mo a onga. Fa tasi mal tasi miliona 5 se la wafe ta la. Mole au nanga mo a onga fa wau. Ua whaanga solo nei susu e ngā leo i Samoa, e winga yali i Samoa e to lua, ua mōli e Vietnam, i le maliu Lorenzo le malu tovia, o sa li i masalo mia iso na so tanga marikeni o coconut ka tau au se talia. O lo sa elia leo pe sa ini tanga te Samoa, na fisoso ani, pe ilua fo info fuanga fiso ta i male neso tu la fono na tupu Vietnam. Na whailor sui komsino leo, le ia tau Samuelu a whamsanga, o le isi wa inga ta ua so esu enga, o le wa ai lea, pe sa ini nga yo inga Samoa, e ono a fia ini whainga solo tu la fono wha malo, po organized crime. O lo so esu ina fo itu langa tau whemalanga inga, e au fia ai pesa whao ngai ia li initus whalau Samoa, sala ua malanga i fafo. O ari i Samoa wa tau fia, o Joseph Vaama Steve Toffa. Na po e inai la ua na matanga na vai aso, ise na whanga lata le tua o Vietnam a Cambodia, ma ro tau fia nei mo so enga. Ua sala lau fo i televise mau penga ta whailangi mai Vietnam au se talia atam wha amtalanga, e winga i lea mata upu. E au fia i mani ta utinonga, ua lipo tia na whai e ia li i tala vau. Na sau nua leo i Samoa, o le atu e whaia se whailoa inga matustala, pe a maua nisi tau nu unga susu enga, o lo o whawau pea. Tala mulmuli. Ua whailoa la fionga le li i pandemia, la unan mali a toa pola tai vau Fosi Smith, lana fuafuanga, e anga isao atu i nu uma fio anga umo le atu nuu, e wha soam wha amalamlama tala whatatau au tu o tupe, lua afe lua sumale ono, lua afe lua sumale fitu. Ina ia manino ai tangata nuu le tūlanga, o lo ta o tuari ta mao aingo le atu nuu, ma fuafuanga mo le lumanai.
Ua folo sia te tonu al fono a wafa i tula fono e la fionga sui panemia o le minista fo i tupe muli pola ana Rosa Ale moli o. Ma ua fai loa inga luenga matina e. O le haawi i rifa mua mua malo i te tonu le isi se fulu ma le lua ma sina. Na sau nola fionga le panemia. Ama e efo mana tuino le tuto tasio sa mua le vai aso fau. Ona a mata loa leo fai loa inga masamua a toa. Ina ia mawhai ana tatala vanua mo tanuanga. Mawha malam lama mata upu tau le tamau a inga mati nae. Ua whaatulanga le rua i fonitanga mo polu nei. I le aso wharai le 5 Iuni, lua afe luas whamaleono. O le a usu ia i le rua i whailua inga le nei motu mua. O le aso ngafua 8 Iuni, lua afe luas whamaleono. O le a whai e le whailua inga tele masala whai sa le longa. Na ta uar taitai o le malo. O le au tua nei whailua inga. Ia malam lama le leisa mo atua i tu langa monu tamau a ingo le atunuu. Ma fuafua ngolo avi i le wha mua. Ina ia awane i tari tonu tanga te wha amtalanga le moni o le osara lau solo. O le maasani sa i le tala tupe pea mai ana fola sia le panemia. O na tuu leo vai aso e lua i komito tupe wha aparemene. E launi liua i le tala tupe. A o le itoe usu le fono e whai e la flafonga sui whai pule taitasi. Na fili mai e tu malo. Peita e fōlinga mai. O le amua mua na whaalia fina ngalama manatu le atunu lau tele. I le tala le tupe. Ai muli whaalia iei manatu sui whai pule taitasi. O tātou telefona o le nei tae au, manu i ale aso.